and welcome. You're watching Donbosco Media Network. This is Lisa Rambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. Nongpo locals aspire to establish Lom Warto as a tourist destination. Government drivers in Meghalaya demand fair wages for election duties. HYC engages with SBI branch manager to address community concerns. And Bright Star Football Academy inaugurated in Nondeng, New Nongstoy. And now the news in detail. On February 11th, Paul Lingdo, Minister of Tourism, along with MLA Meral Bonds Aim and Tourism Department Director Cyril Lingdo, embarked on a captivating trek to a mountain called Lom Warto Mountain in Nongpo. Impressed by its beauty, the leaders of Nongpo locality, Raj, pledged to enhance accessibility by repairing the mountain's pathways, envisioning it as a prime tourist destination. Minister Lingdo emphasized the need for government attention to boost tourism in the area, urging a comprehensive survey by the Tourism Department to address necessary improvements. With enthusiasm and determination, Lom Warto emerges as a promising addition to Khubor district's tourist attractions. Ke Bengkong Shua kalau ke jengwan ke jongah ni ke dia ke invitation jong local MLA de Pak Meral Bon but hang ni ngi tang dah ke bersupet ko ni ru itu ya ke potential jong ni ke Jakarta kan de kumba ke dorbar hang ni ke angnut nagarat de kalau bangin develop ya ke ke tourism site ke Waiswa kalong pakadai ke Jakarta ke ban ke view ke balong ngelak nong panoramic view view ilut ya kasar nongpo buat kisnong ke marjan but na ke ni ke point la ban yu iru buat ya kasar Shillong di ke baar kalau bakum ke district headquarters kadang dotcom penyok shibun ke funding akan jingi debat ke tourism namar ba kani ke sektor ke ba la kiu stat ba but ke bala ban generate employment opportunities ban mi ki ke kamaina ban tagi samla bikin nong shong shani de kumbang ilai kran bendan ke jing don rengkat jong director ke ju ke jing don tagi jong tourist officer ani ke ba dot kam sha kalau ngin le ka feasibility study ngin nap bahai ni ke Jakarta but in jet ru ya ki activities ki ba on a priority basis ki activities items ki bala ban ra employ shwaya ka revenue ti nginle season le ya baro ru ka mlai in don ka ban face ya ka ti nginle ru kumta di bang layo ya ka report jong ka feasibility study ingin saya nang ya syam nang ya kenduk biang nang bangila ban prioritize ki items within kind of the budget. How idea about tourism policy kejongi. Tourism policy 2023 la Peit ang to ngila identify ki line departments ke bangidan kampanye tray regat ke bat aduk mentahi ngi syam bakadan kejengi tray lang jong ni department. Drivers serving various departments of the Meghalaya government are demanding fair daily wages for their extended duties during elections for MLAs, MDCs or MPs. Despite working beyond their usual hours, they receive only fixed lump sum payments. Frustrated by this long-standing practice, drivers argue that their efforts warrant compensation commensurate with the duration of their election duty. Currently, regardless of whether they serve for a month or just a few days, the pay remains unchanged at a mere 1,000 rupees.
Hilangnya tu kendak aku beda bernika senjupi. Dia ki matri kam ke ba pi bo akhmat. Samla ke ba kami at para nongnya kali. Kau bujungi ke ke we bangi bo akhmat. Kalau ba ini fight ya ke hok ini le ke hok jumpa baru bodoh. Kamu tahu ni banyak government jadi berat, ki yang tinggi grassroots level mah staff mah berat. Mulai kedon kebentang apa sih tu ifi kamu press mah. Ba nak lain jungi kat bala ni fight be hok driver mat jungi. Recently gelap kan ke election kat ni kendo berkemle. Yang tu kami ke isu kalau ke sio ya ka by election. Dia nak lain ni kat sion nak talk sio. Bas tu apa ke government ke priang legislative department sio. Updeng ngajin talk jungi. Bat ka bangi tho ni ong kan riam non ke podiri di sigi government driver mang ti government driver wala ti bersabar kin ki bus kin ki lok kin ki mo ki tourist bersabar election tiru pli gitu ke sigi den biang maka kamu driver ke bakhya stu fi bersimit shong sabar bersimit duty ni jio abare yang ka shukwa bana ke message ba one election department kan sing khya ke ni wada ni ri basa pending ni sigi ke MLA kemudian driver ki ayo eta ka hok juki dan ni pat yo lalu mentah ge ngaya bat ka election department yang persis kam seman makir gi ong to si abangi sa pibiang kita ka jinduk jong fi ka jing na ka jing bam yo jong fi ka amali mo bagi pidian ki pidian ngia tre bertang ya corporate hi berkai department yang skon aga message ba ke MP election bonwan berkai MC te kan ku tak su ke jing jing kan ya baik nam ke jing tho bila apa sa government sa election department kan follow up itu jo kan bengi yo bet korit ka bila tho nomor menah kan ni ba dem ngia don ngia tre lang ba not isu ngidan ba not is spesial fi saya ke bestuna kalau bana not isu bangidon bakan naglan mangani yo message baki por election por kiyo onriam kin ki government drivers kedon da ka order ke bami bar election department bagi driver kiyo ne bidon ko podiri kata kali lais pa sisni tinggi dak nong ni tho ni pan ju tho pan naglan ko kopi ya ni yen close bangi pa sa usiu lok pedeng tu tinggi kami ka order mangani kami tu pas-pasan public apply to election department kalau pa distribute sebabun ki ni ki district bro di babon di district commissioner office belarsi yang tu mentah don ki district ki bala yo don bagi pat yo message kolong bana klien ki ai ki ong ba kamut ba ngim yo ngin sa yo tinggi be sha ka por teng ta hilong we ba kan ka election department ta soba kan ki kya ngi driver kai ka hok jingi soba kan tu ai ka por wabiang bangin duk tai ka tai kan lo tipa ka sarkar kan bo re ti per de kejukwa jungi kham tho ga riet ngi tho be sa ka election department ba kan follow up be ga podri kan ka podri ri bendong ngi shen close ya ka ni ka city be nagalan ke lais pa ngi shu ai ga example be include bangi ke recently bo mi man ni pat jone ke amli ga di aspasan pho ki ai ta ud khot jungi borok ngi la pedeng kata long aspasan pho sis ngi ke khanang ba ke gi jungi kolong ba kalong equal be borok ubli stio unyo stio ubli sebenarnya sebenarnya apa susipat man ni babun hi tu ifi don ki bayo ke election ya ga jingsio kolong ba burti si benar yo sajar burti asli yo sajar lam sam bagi lang kepada dia tang syukwa ke katan ke chain dia ba kan kita kam don ki jing keno ini noru selama lang jingi la tho saka election department bakla accept dia kata kala apa dia selama kan kita apa ke bonon ke MP election bar ke MC tang tai semua. The Hnyotrap Youth Council Nongstoin branch held a productive meeting with the branch manager of SBI Nongstoin on February 12th. The focus of the discussion revolved around the challenges faced by the students and community members accessing banking services. The council emphasized the need for expedited processes for opening accounts, particularly for scholarship applicants. Furthermore, they urged the branch manager to escalate the issue of ATM shortages to higher SBI authorities for prompt resolution. This proactive engagement reflects the council's commitment to advocating for the welfare of the community and ensuring easier access to essential banking facilities. Yang kasi one taban kendo ya branch manager do kanika State Bank makabede baga jing slam de banpli di account di kena school adu bakal penlong i kena school ba teng ki habando i scholarship ni ba jing delay pelat ba kin nang ni na bank ban kin le itu ki account kam tam gitu ki ba pli thamai ti nakaliang jong BM la de ong ba minsa bu biang ki staff na banta na kamta ban play ki account kana makan state
Te nakaliang jungi la kerpat jur bagi kinlek terpang kena skul. Nama ba laki lada kinlek klek bat bagi kena skul kan ketak apa lagi kena skul kan selam kan cim kapor. Te kumjuro ndai ni luan ru hang ne ban dawana UBM ba un ban bu biang siki katuk kan pili ki ATM machine. Te nakaliang ju ya kan ni lu ada ban kan saya ni om ba kila ada ban wat di kajaka kila ada ban yo te mentah ki apps tanya ke machine setengah ki ATM machine makin 1 point ndak kila 1 point tu ki ATM machine te nakaliang yang kabang kan pilih biang ni kini ki ATM hak bat kajaka kadai hang thi ha dengan bakalang thi ha jan PWD department hak itu ki area te kumju ro nila dawaru na branch manager ba kide ban penbiang hai kini ki update machine nama ba nakapor tentang kini ki update machine ki long ki thot ba. In a bid to uplift football in West Khasi Hills district, a group of elderly men launched the Bright Star Football Academy in Nondeng, New Nongstoin. The inauguration ceremony, graced by Rally Rusher Sordar New Nongstoin as the chief guest and Dr. L.L. Mausor, Vice President of MFA, as the guest of honor, marked a significant step towards nurturing local talent. Precious Stone Rintathyang, President of the Academy, alongside other esteemed guests, witnessed the event. The Academy's coaching staff boasts Abandon Mame Lamin, an AIFF Blue Club's leader holding the esteemed AIFF D license and Futsal 1 title. Lai to. Kesinjam lani kedai kesinjam ko ba piang pala nomor ba pi ila don kam saya nomor tang hang tei ha ponok pendeng ya don palat aras pangut taki kena teng ke poi siduk lai separo te kita don kam ya ka moh ya ka jing penjanai lani ya ka ban Peit ba pi hang ni keli mentan ni presiden nong pitang yo tang khasan arpau yuma kata ka di jing stang but ke AKA ke ba ke jinglek ke jong pi ke ba biang pelat tolong ba pisim ya ki kena ki ba sedang naduk ke kerta ke buras nem nga I complain nga congratulate ya pi ya ke yin kesan ke jong pi but ya ka akan ni jong pi ba pilale ya ke badai pala ha kan ni ka khidmat ka wedai bat ka thai Nongstoin ha wedai bat ka football Swa bangan syong ngakwa bani tuang ni ngalaiwan ra argut ki kena mentan ngakwa ban jet keteng iwei de isunalanda yoren somayen isuna bat ipila marngar somayen ta syong soba melingawan ra kini tidak pek kumongong mene bagi talent jong ina Nongstoin bon kila sakut hashtag lenti tama kini argut kidai ki player ki ba longkum ka example lada pipe isuna landa yoren idai ikhala kai hasnam arajar san but ilasdang ban yelek football nadu usnam arajar khatsan kata kamut hasnam arajar hasnam widap siposnam but hasnam arajar khatsan ilai yo ban lek yelek nengkong ya subruto but hasnam arajar khatnyau ilai yo la ban lek shadu shadelhi but hakini kisdam ke jingminot jong I ilala ban sajid ban lej ya ka try for Indian team ka try ha orisa house dam arjar ka kendai napta ka under 17 Indian team belai ngongi pi but ngatrai haduk mentah sekentai bat senrang na Nongstoin kemud ba ini ide one of the best players so far mentai dang don tang kat kendai snam in ai ke kajing kitbok kitbuyang binang tristong idang don mo menta hakini kisnam ila wan ila kai imenta ila kai ha Shillong nakati mo lai. In an altercation on February 11th and 12th, street vendors attempted unauthorized access to Maoyong Rim viewpoint, sparking conflict with locals. Following intervention by community leaders, vendors accepted to cease operations at the site
averting further tension. Tugno. Aflau jonga kali ka jaka PWD am Dulu dikali kan apa senang dah buram yang dorong senang. Buram yang dorong senang. Fiwan bandu kini ban lembak ke dorong senang. kadai bitang ka TVC. Fiwan Namar hapo ka TVC kan tentang nong ru municipal area. Kani kami ke municipal area. Non municipal area ru tama. Menta baru kita kau Beni kau dah kan? Yang entah beni. Em ka surat kadai bajang ka municipal. Beni kau dah. wat sonong stoin ru. Beni kau dah kan? Pasti ru menghap ini. Baru nak bancang ni ko. Kalau tidak masuk, Fiwan dah jubur cuti. Dalam buram jaga dorong senang. Fiwan menang cuma Di siapa tadi orang bagi ladap pam ladap keren ki omin saaj kini segi orang Betul, asal siang, ila asal syong siang. lagi kan masuk pertama katam jo kini sehi ke bagi syong di mana kini laga Nama dah kan yang kerja itu bahag kan yang bentahi nama nam tak kau ke subak. Ho ani pen kuat Jong abang senang. isang barabar ni si pen Em. kuat. Ni ke kunyut ru ni Ilakang gas mencong municipal. madan kini kata ikat karai nak dorong senang tak. Bafimila mencong kata di karai nak dorong senang. Dua kemno Ada ba. dia kuat bak dorong senang. Biang man kalai dah kana sip. Ada fi dah fi habang ikan nak masuk ku sini tu. Karena dorong senang kata ni kali ada kabor. Abang ni kan para khasi pun itu. Abi in film sutu. Abang ni lapan mesra ai. Dak akor ke buram nomor buram yang dorong senang. Mesra ni la dep dan. Iwan cai, Iwan hari-hari mensua nyimpan lawan penbaik. Nomor tu sipor kalakang kakut kalakang men buat kuat ni. Kuli bofas den. Sekendo pada kisna par Aduh mentah lama apa lah. Kisna ikan ya por kan. Pencong madan ingin minum syah. Udah ya kayak gitu. Kuat kalau ba. Kini lah senar kan terusin. Bisimen pencong ka. Pencong badan. Jadi kan ini menyimpan lah yang menpelih tu mentah. Nomor ka di nyihapan buram. Ya ka ikut pada buram. Ba timpat syah menpelih kan dia. Mentah kan jemput katam. Kadan ro kajing kena ngaso ban pengkalai nasib. Ya orang bak senong pa ban le kata bak kalai nasib. Kila ban batai kan dia dah. Nama kila ya tisipor ki wat ni kila ya bun sebab palang. Kila sim kabulut baro. Ti habai dei berkata ti siang ila ong ki panasnong in hab in as ki panasnong banabar. Inum kentai tambang in hab kalai nasib ki. Kadi kata ka jiko. Kata ro long jing sha kam dei hangi po iha kan yubi po. Kadon ka benta po po som ni moyor po po jaga iba danglai iba kesnong kala ibet iba kin hab dan kiduan kan. Cekid dan ro kajing ong ba orang bak senong kuat ban siu sim la kepisah dan kam ban siu pisah. Kadon kum kata ro kajing kendo ai. Ya pi kum kata te ngam judan ngam rei kuat ba sibu bencaru ba ila dia ni ngam hampoi hi seni am dei tau briu ong ba ngan tan por bangan pan pisah naki em kawai kalong ba ai bị thích tăng cả bài one lum nyut namar ni penang kam na kalisnong ati por penang sa play man swa rei ya kum kata ka jing kan tho te ta le le do ya pi Kanut di mana senang kanut di mana baru kanut di mana senang kanut di mana baru Yang gue basong ni kan. yakin ya long ya kibasong ni ngin pak sa te do bentar Abem ki bana senong te ki basong moyong long ki basong ni. Kanongot ki don ta. banasong mo yung mungkin ginan tang bang sandrongot daras ting gibun ma berapa Nambar kum ni sedang dino ki nang po mulai ni ki dai. bana baru mulai kan iba pun lagi di mulai konsensi kan. Renikton Lingdo Tongkhar, MLA of Maukerwat constituency and chairman of the Regional Democratic Alliance (RDA), has extended a warm invitation to all the people of Maukerwat. The RDA's inaugural public meeting is scheduled for February 14th at 1 p.m. in Maukerwat Market. At the gathering, Robert June Kharjaran, an RDA candidate for the Shillong parliamentary seat, will elucidate the collective aspirations of the people. Additionally, leaders from the United Democratic Party and Hill State People's Democratic Party will offer insights on the upcoming MP election. Ka RDA
Regional Democratic Alliance jong ke parti UDP bat ke HSPDP kan penlong ia ke jing yalang paipa public meeting ke Banangkong ke jong ke hapo ke yau mau kerwat ha ka khat sau tarik jong upnai Februari arpo sau ha ka por shibaje ha ka plau jong iba WL snaitang hajan jong ke yang mane balang ublai mau kerwat iba robat jun khajarin ibelong kandidat jong ka RDA in yo banwan daladehi ban pensyai pajba yakimat kijurah kiba idon ha kabaidei bat kene kejipan kre kene election hoi kindon ru kinong elam na ki artli ki parti na ka parti UDP bat ka parti HSPDP ha ka bat yo banwan lang ha kene kejalan i khot mi wer ban kerpat ya pi pajba jo ka mokrwat konstitusi baru ya kishnong memberjan jong ki pajba ki bahap hakaran di kor konstitusi ba pinyawan kenang hakane kejingalan kajing don jong pi iwei pe iwei kanlong kajing ai mensim yangi baru pinyo ya kajing syai hakawe dei bat kane ke election ke pemutah i khot hakare jalan om dei tri kino kersan jong ke parti UDP bat HSPDP handai kerpat jeru ya kiwei kino kersan jong kiwei ke parti ru ba pinwan ban sngap daladehi ya kimat ki jura ke bangi gidon nak takane ke election but ngikot ni wari pi baro ki pajba ki baron hak yo mokrwat hak to sngi ba pin cha skor ya kene ke jingalang pajba ke jungi ya ke bagin long hak to por khublai shibun khublai shijarngo ya ke jisha skor jopi khublai. On February 12th, the Office of the District Transport Officer DTO East Khasi Hills, in collaboration with the District Administration and Police, organized an awareness program at the Shillong Police Reserve Thana Road. The event aimed to educate drivers on road safety with DTO Hinge Government Driver Association President Sis Emle, taxi drivers and Police Traffic Department Representative KK Rochal in attendance. This program will also take place on the 13th of February 2024. Ya, itu pindah sebang berbeda begini ke National Road Safety Month. Kini jenisnya gede berbor nagaliang ke Ministry of Road Transport and Highway ni cait pelong ya ke National Road Safety Week. Dari nadum mentau senam ke Ministry of Road and Transport and Highway setelah decide ban pelong nadum dari Road Safety National Road Safety Month nadum mentau senam sekeman. Ki program di bawah pelong ki sebenarnya. Tahu senam namar kejing kot Khubor gimla suban organize pun ki hengi pelong tangi kene ke special enforcement drive nang ta kene ke awareness program nang ta driver bad ya ke awareness program nang ta kina school bad ke help kamruk ni sele ke khasa gudik kunjuk kuduk pon pelong ya ke closing ceremony. Kini ki driver ki bagi target ki ba kumno ki tang ki banyak kali sarkar. Hakane kenting ki thuplang ni barok ki driver bat kinong nya kali sarkar bat ki banyak ye kali kamai bat kunjur ki driver banyak kali simen. Kumbang i mentas ki long kendet ngot ki driver ki banang ni worship program. Namar ke jing lekot ke por ngimla coba ke bor ngi pia ki ar group namta mentas ngi bat la chai ru kadang don ni. Mentak ki we bat ki group jong ki association hi jong ki taksi. Bat ki turis bat ki bos sedikit lah saya. Lawan cuba tai khamsai habai de bak ni program ke jinga play jingmut habai de bak ni aware. Ke jingmut di kelong ban ngin long aware ki banyak kali ngin long kham namar kumbi menta ki bon ki accident. Kene kelong kumbi jing mau ki driver banyak kali di menong siar. Ban kian geno ki jing accident. Kham tang ba accident ke ki jing sia kebut bon ki jing do ki sem bakordo. Kado kham tam ni ke kamai ke jir kumjo. Ketak itu gilong yang bangat itu jing dia susu. Lembang ni program ngila ban isngau tho ik pai ba tam ki driver banyak kali ki belum long siar. Ngipai kini kisngi ki mementa khamta masa Shillong ma. Ndai tang ki kali sa shaka, ndai ki arsaka la bon plan. Bat ke jingnya khlam akor ki na i badang kham red kerta. Ke Khubor ba kidan man pha saki. Khubor kalong bagi kena bidang bempat don license kimdi banyak kali. Bad ki bedon license ki banyak kali ki banyak don akor ba umde ban
kini membuat erti lagi rules and regulation jong ke traffic. Kayak kejing pen saja ikum ladapi yo badlap ikum gini ki kena ki bah pokat prasnam. Kejing persna kadi kilap ban pokat prasnen kejing saja ki kalau ban kilap ban saset patok do ada kinyak klaim magor lagi dimdon license kat kum ke section 3 and 4 gilam pun sistem iki driving without driving license. Ikimi ki pa kingan em hakta. Itu kimi kipar ngal lang ki underage ingat kimi kipar ngal lang. Ban pelong ya kertin juga di bak si sini buat presiden juga MGDW Meghalaya Women Driver one person Central Police itu lagi kendala keberadaan begini program atas ni begini program ketika first time begini invite yang di Women Driver berpartisipasi begini ke awareness program begini berapa dokumen juga bentar kalau experience ini itu nambah kayak bagi mi ni ngayu abun ki message dari transport department menjuru haji Thailand buat ki district administration dan ke police department kalau I pun ki bentar jika ini kan bah kayak kita ke road safety pun kemudian apa kali asmo jekran kalau bagi tiada kam ya kan ni kerja nak di rumah kamu tam ke bangong mana kau ikan yang bah katong kau slogan ke bangong bah safe drive safe life ini di betul kam bahang ngap suatu kita bahkan Khubor ni bukan rak hiru Khubor menyebat ini kentian ti ngamen chan ni hendian sepakat kom nyak kali ngamen chan ni ka words drivers mah kani ka words drivers kapun thop le tangong tagi banyak government ni taxi ni ini banyak arsaka ni ka tu ya bro begitu bodon private vehicle lu banyak kilil jong itu lagi bentar ki baham suatu nama kabun pakai ke hash driving entah kim suatu ya kita ka words drivers kilong ki pelong baklah beli ki pelong jelek ka kali yang toy car pi saja pakai susi saja ada susi ba ke serta ki enang salang ke pois ke apa kuma penention meneng yo ngan syok ngan sebatai India yang kena full form yang driver ngau mena di disiplin di manfaat dia kata war do respect ayu di intelligent yang mena ngau mena ka V di vision E ke ka efficient bakalas ke di responsibility kini kita responsibility ke bakia lah kam tambale ni banyak nikit di mesin bokolor the one wrong move ke jongane ke jongi member jongane gi banyak taksi bobo ni kenyalam sek jinyap yang di basong kali TKI ke bro kali kampung jengi kabangin setu ngai bat kata long jengi borom kaliang hidu ngai follow up ngai bodin bat ka police department ki punya ki traffic rule lemju ki rule regulation bora na transport department ngai bat kata kana melong ki bro ngai bah kalau ke jeng bah ngai bro ki mak salang kan kata maklumi ke disusi ki family bobo tangi tahan nak kalian kam percaya pikir keren ni keberadaan begini banyak kali sarkar mah mungkin ya bro Andre kita ni katur ni kiba let's say kerkomya kilong klamak ora tentang kilong kiso bagay kali sarkar kimju boram agi sisa kata pi magat sisa pi ndak mah ni banyak kali sarkar mah ni hani ngidon ki regular drivers mah giong yang tu banyak kali government vehicle gidan lu gini ki casual drivers begitu lu ki gini ki banyak kali let's say gini ki brio gini ki mah brio gini MLS ni brio ki ora ki officers mah brio ki banyak kali ini ajarwan wan ni ai ka message igini ki driver aja ko still baginya ada kakor ko borom ki follow up dikata maga asun ko por support ni jora ko bor hari ki jimni we are ka don be katal malang julung brio ki ngalabun bajar seli ki jinga accident ki jinga bakla gini government driver go don khot umde ujung apa ko asyik odi benawar disi bosunya bonyelam mono amtip ngamsim kerteng yang ta ki jinga pona kamkla de ngasuka abangan plijumut ndia de niru So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.